Jinavên Nanûçeyan a Radyoya Dengê Gelden başkodarên hêja Euro 28 Mê 2025 sêşemê Brükselê saet 8 li Amedê de. Em ê nûçeyên serî pêşkêş bikin demdem azadiya rêbera Poyê. Rêxistinên jinan ên Hanoyê banga tevlîbûna meşakölînê kirin. Endamên Mîrsa jinan a nûjîn û têkojin li bajarê Hanoyê Almanyayê xebatan dimeşînin di çarçoya xebatan de bi dehan malbat hatin ziyaretkirin. Di serdanan de girîngiya xwedî derketina li banga aştî û civaka demokratîk û her wiha girîngiya azadiya fîzîkiya rêbera Pohatê destnîşan kirin. Di civînan de banga beşdarbûna civînê ku wê de di duyê mijdarê saet 13 de li Hanoyê werê li darxistin hat kirin. Beriya meşa mezin a heşte mijdarê li seranserê Fransayê xebat dewam dike. Divê çarçoveyê de li Fransa Parîsê civînên gel hate li darxistin. Parlamenterê Dem Partiyê a girî Sırrı Sakık jî tevlî civînê bû. Hevserokên Konseya Kurda Demokratîk Fransayê CDKF û Sakık di civînê de axivîn. Daxaftinan de balkişan sergiringiya meşa Kölûnê û evban kirin. Werin em di heşte mijdarê de li Kölûnê bicivin û azadiya rêbera Po mîsoger bikin. سروکا بو 27 ساله گرتینگه دا یعنی کود 27 ساله در دور سروکا بو برخدا نگهتر مزن دیگه ام دبیجین ای سال هویدارن یا هویدارتی ای سال امی بکن سالا فینالی سروکا بو ای سال آزاد ببه سروکا بو ای سال به meydana amedi u nam gelin kur servan asasam hami gelin kur ve hami havolu ve dokinin meşa haşte mijdari akkurne dikin ve her mecaz taybeti becin haşte parkı burun çar otobüs tıkın dusut kes Jukan bederi dusut kesin tani havali bederi bin ıskerek namine amci cara kedini ve hamiya sılav dikin de becin bici serokapo Netewên yekbûyî li ser beryarê daxuyanê da û got divê hemû alî biniyeteke baş tev bikirin. Berdekê sekreterê giştî Netewên Yekbûyî Stephan Durisî diyar kir ku sekreterê giştî Anton Guterres pêşketinên derbarê pêvajoyê hilweşandin û danîna çêkana PKK de ji nêz ve dişopîne. Stephan Durisî ji rojnamavana re ragihand ku sekreterê giştî jî daxuyaniya ku PKK wê hêzên xwe ji Tirkiye vekişîne Iraqê agahdar bûye û got sekreterê Bank li hemû aliyan dike ku pêşvebirina pêvajiyê de biniyeteke baş tev bigerin. Ew hêvî dikin ku ev pêvajo ber bi aştî û aramiyê ve biçe. Ew hemû aliyan teşwîk dike ku pêvajiyê biniyeteke baş bicih bîne. Girsey çün serdana merasima sersaxiya Gerlayê Astarê Zozan Ayaz bin asnav berçem berxwedan. Di sala 2018 de li herîmên parastina medyayê şehîd bû. Ji bo Zozan Ayaz li taxa Madelan a navçeya Qelqeliya Wanê taziye hat danîn. Bi sedan kes çûn serdana taziyê destûr nihatdayîn ku şîn li mala şînê ya taxa ku xelkê taxê bi derfetên xwe ava kiribû werê danîn. Li ser vê yekê malbatê li baxçeyê malê Kon û taziyê xwe li vir danîn. Taziya ku du roj berê hatibû danîn duh bi xwendina Mewlîdê bidawî bû. Hêzên Îranê li gundewarê Mêrîwan êrişî malbateke Kurd kir Leyla Alîramî bi 8 gulleyan qetil kir. Ev hovîtî ji aliyê rêxistinên mafê mirovana Kurdistanê ve hat ragihandin. Bûye roja yekşemê li bajarokê Hicret yê Mêrîwanê qewimî. Pasdarên Îranê bi ser bajarok de digirin. Di serdegirtinê de pêşî êrişî jina Kurd Leyla Alîramî dikin. Piştî îşkenceya giran bi 8 gulleyan jina Kurd bawekê hovane qetil dikin. Leyla Alîramî 5 salî bû û dayika du zarokan bû xelkê gundê beseran a bajarê Mêrîwanê. Li gurî şahîdên bûyerê kujer bi navê Keywan Besamiye û endamê artêşa pasdarên Îranê ye.
تداوی حسین آیکل بشا چاودری آورده دوم پشتراکنا نخوشخانه پرورده و لیکل یاسین جانب بجشکان او انتو بکرن لنخوشخانه اجاره کردن خوین چو سر مجیوی اون حال بشا چاودری آورده تداوی کرن بجشکن حسین آیکل لسر روشاوی آداوی او آگاهیدان انفکسیونا ده پشکا روشناموانان ده هیچ خلاص نبویه او خطری لسر جانوی دومه امن کارن سداسیون کم بکن او دما کم دکن دل حسین آیکل لز بلده او تانسیونوی بلنده جبر وی که امن کارن ببیجن کاوی روزنامه‌وان کنگه هشیار بکن سردانه جبو حسین آیکل جی هینا دوام دیگه لزانگی حاجتپه کمک نجات پرس ایریش خونده کاران کرن ج روزا کو او دبستان و بویه ایریش ندیج خونده کارن زانگی حاجتپه خودی فکر و رامان دموکراتیک سوسیالیست او چپ بردوام دیکن خونده کار دبیجین کو اولکاریا جانوان تونه روزا دوشمه کمک خواه وکه ülkücü بناو کرن لکامپوس زانگی حاجتپه ده مراسم دورگرتنه ده کومبون کوما فاشیز به سلوغان نجات پرس بدار او ساتوران ایریش خوندکاران کرن خوندکاران کو دربیا ساتوره لسری ویکت گرام بریندار بو اوراکر نخوشخانه بیلکنته هات زانی کو خوندکاران دنجی باوین جدا بریندار بو نبال کش بو کو اولکاری زانگی مداخله ایریشکاران نکریه جی اندامن کوما فاشیز ا ایریشکار کسک نه هات بن چاوکرین لبل چار خوندکاران کو ایریش لوان هاتی کرن هات بن چاوکرین دی بنا بره ده خوندکاران کو جبو هوالن خویم بریندار چون نخوشخانه جهات من چاف کرن خوندکاران خوز بچن نخوشخانه بیل کنته او سردان حوالن خویم بریندار بکن پلیسان هولدان خوندکاران بریندار دما درمان کرنه ده بکن بن جوانده لسروی که دناو برا خوندکاران او پلیسان ده آلوزی درکت نزی چل خوندکاران کو چوبون سردان جالی پلیسان و هاتن بن چاف کرن لافرن زيتون انجل تين دزين رخصنا ما في مروان عفرين سوريا دچن روجين بوريده دزيا زدتري نهست دارن زيتون ينگون تو باجارن عفرين بلگه کرن لگوري دانين هاتن چتيان ست حتى 300 kez anine hereme u بچتيان ر زيتونان ددزن او پاروتكن لگون ده هفتا روجي سرچتي که ليوا سكر الشمال برهما 300 دارن زيتون جودكار شيار هفتا رو دزين لگوند نزاجی چتیم بناوی حسن کوسا او ابو اویین جای النخبه برهما 110 دارن زیتون جودکار حمید عثمان زیه رخصن دیارکر کو کمیته آبوریا باجار شهر را جودکاران خواست کو بلگین فرمی ین جبو باغچه خو پیشکش بکن هر واگوت کو اگر نکن و کمیته دست دینه سر باغچه وان او و ببه ملک کمیته رخصنه و هاگوت افزلmek mezene و eşkerekir ku pekaninin le afne talan kirna milken şeniyane ev kiryar teva bi destê Tirkiye çêdibe û dizî û talan têkirin diçe Tirkiye armanca duyemîn jî bi darê zorê guhertina demografiyê têkir به درونایان 12 جارن ایرشی سویدایی کرن هیزن حکمت دمکیا سوریه و ایوار دو ایواری به 12 درونایان ایرشی کنترل یال سر ریا باجاری ولگه یا سویدایی کرد ده انجام ده هجمارek ji endamên hêzên parêzvanên niştemaniyên Swêdayê birîndar bûn. Hat ragihanûn ku hêzên hikûmeta demkî aygerbes rojane bin pê dike û êrişên li ser herêmê berdewam dike. İsrail'e naxwaze Tirkiye li Gazayê be li gorî peymana agirbezt ya di navbera İsrail û Hamasê de têpayîn ku hêzek navnetewî ku bi piranî ji welatên Arab û Misliman pêk tê li Gazayê bên bicih kirin. Li Tirkiye
Türkiye خواسته بو توليوي هزبه ل تل أویو به اشکری لدیجیوی داخوازه دادکه. وزیر کارن در به اسرائیل گیدون سار تکیلار مجاری داخویانی داسار داخویانی خود افتش کردن. ولاتین کود فکرن لشکران بشیرن غزه دوه هری کم به علیبن. نشرته کو او دوستن اسرائیل بن لیدوه ندناوا هودانن دجمنانه دبن. سار آن زمان کو ترکیه نزدیکاتی که دجمنانه لهم بری اسرائیل پجران دیه او هاگود. افتنه به داخویانیان تند و نسینورداره گاوین دیپلماتیک و آبوری جدنا و خواده دهوینه. جبرویه که نه معقوله کو ام دستوری بدن ارتشا ترکیه کو بکوه غزایه. ما او یک به اشکری جه دوستن خوین دولتین یک بوی آمریکایی جه کود. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جه او تشت بیجه. او مافه خوی و توی لسر اندامن هزا ناو نتیوی ورن غزایه ده پاریزن. اما هزین کو جبو اسرائیل ناین قبول کرن دیار بکن. بله گوتن جمعن چند سرس به پیشکش کرن آن خاطره ودن باش.